Aha turi ni kuri radiyo na televiziyo Minembwe, tubanje gusuhuza mwebwe bakunzi bacu muhora mudukurikira mu biganiro byacu bya buri munsi. Uyu munsi wa none dufite ikiganiro cyacu aho turi kumwe n'umutumirwa wacu. Mbere y'uko tubagezaho insanganyamatsiko y'icyo tuganira, turasaba umutumirwa wacu kugira ngo abanze atwibwire. Niba utwumva Maître mwiriwe? Mwiriwe neza, ndabumva neza. Twagira ngo ubanze wibwire abakunzi ba Minembwe TV bagukurikiye uriwe n'ibyo ukora, noneho tubone kwinjira mu kiganiro nyirizina. Murakoze cyane. Mbere y'uko nibwira abakurikiye radiyo na TV Minembwe, reka maze nshimire mwebwe abayobozi n'abanyamakuru ba radiyo TV Minembwe, nabashimiye ko mwifuza ko tuganira. Hanyuma rero ubwira abakunzi b'ikinyamakuru na radiyo na televiziyo, nitwa Maître Bukuru Ntwari wa Ntaganzwa, nyoboye ishyirahamwe yitwa Action pour la paix, la justice et le travail, ni umuryango uharanira amahoro n'ubutungane ndetse n'iterambere muri Sud Kivu mu gihugu cyacu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Arakoze Maître Bukuru Ntwari. Ntekereze ko abakunzi bacu benshi wenda mumuzi, kandi n'abatamuzi muravaho mumumenya. Mwe mukomeje kudukurikira kuri Minembwe TV nk'uko bisanzwe. Muri studio ninganire hamwe na Muhirwa Jonathan. Rero Maître, ikiganiro cacu uyu munsi twifuje kuganira ku kibazo cy'intambara dufite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho hamaze igihe hari intambara ziri kubera mu misozi miremire ya Minembwe. Tukaba twashatse kumenya nkamwe mu bikurikiranira hafi impamvu cyangwa se ikibazo gitera ziriya ntambara caba ari ikihe? Murakoze cyane, ariko nagira ngo mbanze ndasabe abayobozi n'abayoboke ba TV Minembwe ndetse n'abakunzi bayo bose. Ntabwo mu misozi miremire ya Minembwe hari kubera intambara. Ntabwo ari intambara iriyo, nta ntambara ihari. Kuri iyi misozi yacu hari kubera ubwicanyi bukomeye bukorerwa abantu bo mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge ba jenoside. Hanyuma rero abanyamurenge nabo banze kwicwa gutabira ijosi ngo bicwe burimburwe, hanyuma nabo bagerageza kwirwanaho. Ikiba rero ni imirwano, ntabwo ari intambara. Uvuze ko ari ubwicanyi bwateguwe buri gukorerwa abanyamurenge, atari intambara nk'uko benshi babivuze. N'ubundi yateguwe n'abantu tutazi, ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge, uti abanyamurenge bakaba bariho birwanaho. Ubwo bwicanyi bwaba buterwa n'iki? Ubwicanyi bwa jenoside ntabwo bugira ikintu kibutera, nta mpamvu bugira, nta mpamvu ibaho yo kurimbura abantu, nta motife, nta justification, ahubwo habaho urwitwazo, hakaba nyine n'umugambi wo kurimbura. Bimwe rero mu zo baziza abanyamurenge ni ibintu byinshi kandi tubatangiye kera, ariko umuntu yavuga ko ishusho y'abanyamurenge, kuba ngo badashakana n'andi moko, kuba batunzika, kuba bifuza kubakura mu gihugu cyabo ngo babajane muri Abisiya aho muri Etiyopiya no mu Rwanda, kuba bavuga ko biganje mu butaka butari ubwabo, kuba babisha ko abanyamurenge ari abantu babimukira. Izo zose rero ni za pretext, izo zose ntabwo ari impamvu, ahubwo ni urwitwazo kugira ngo babone nyine ingene barimbura abantu. Iteka bakora jenoside tuzize nini k'iy'abanyarumaniya, k'iy'abajuife,
abatutsi abatutsi mu rwanda ababikora bazabikora bafite icyo bishimikirije kandi bakabikora bishimye kandi kenshi bakabikora bashyigikiwe ni muri urwo rwego nyine mu bibazo biri imbere tuza kuhagera tubona uko bashyigikiwe n'uko baremye ndetse n'uko bari konsitiwe abari kwica abanyamurenge babarimbura n'abamayimayi bo mu bwoko bw'ababenge n'abafurero n'abanyego bari kumwe rero n'ababaribari n'inzaduka z'abicanyi ba kirimbuzi bavuye mu burundi ba FNL Parpehutu niyo yatangiye kirasoza ibyo yatangiye kwica no kurimbura abanyamurenge mu gatumba muri 2004 na Forebu iyo FNL ni yanza bampema hanyuma Forebu ni ya Odefra Nyombare naho wari umunyamakuru witwa Alexis Sindurije uyoboye Red Tabara abo bose bamaze imyaka myinshi bafashwa igitangaje bafashwa n'igisoza cy'igihugu cyacu aricyo cya FARDC. aha hari icyo uvuga ko iyi atari intambara nk'uko benshi babivuga ndetse abo bakaba ari abashaka guhisha ibiri kubera hariya bakagenda babyita uko bashaka intambara ibindi bitandukanye ariko wowe ubivuze ko ari jenoside yateguwe iri gukorerwa ubwoko bw'abanyamurenge aha twakwibaza abamayimayi Red Tabara Forebu na leta ya Kongo ishinzwe kurengera abaturage ikibatera kugira ngo bahitemwo umunyamurenge ari utsembwa cabariki narimbuze ivyo bitwaza icyo ni cya mbere ntabwo twirirwa dusobanura ngo jenoside niki narimbivuze jenoside nyine n'intambara n'ubwishanyi bwateguwe masakire nini zikomeye bihanwa n'amategeko mpuzamahanga n'amategeko y'igihugu hanyuma rero icya kabiri abantu babiteguye kera abanyizo n'abafurero mu bushakashatsi twakoze bavuze ko bashobora kuba baramaze imyaka itandatu yose bategura ubu bwishanyi jenosideri rwose ndongere mbisubiremo umuntu cyane cyane umuntu wo mu bwoko bwacu utarinjije usobanukiwe w'umu-intellectuel ukuze ukomeza gushimangira ko ibintu bibera hari iwacu ari intambara icyo ni ikibazo kinini umuntu yabivuga rimwe yabivuga kabiri ariko ugasa n'uwateshutwe n'abantu bazandika bakabishimangira bakabikorera inyandiko nini ari abacu rwose binongeye kubwira cyangwa se mbere radiyo tije inemwe ko izo bintu ari ikibazo izo bintu ari ukujijisha izo bintu ari ukuyobya rwose uko ibintu bimeze no kudezoriyanta ibintu ikindi ni uko kuva bitangira kuva iyi karanaje iyi jenoside itangira abantu bamwe babanje gutekereza ko ari intambara iri hagati y'amoko turabarahirira tubereka ko ari intambara y'amoko baremera nako baremera baraceceka babivaho haza iyindi urundi rugamba ruvuga ko ari intambara y'amaguru arme turabahakanira tuvuga ko twibana batari gurupe arme kuko abantu benshi bazihenda cyangwa babijijisha noneho hari n'abaza bavuga ngo n'ibyijyane cyangwa se conflict ethnique nazo sivyo rero igihaye kiba ni jenoside yuzuye kumaraho abantu b'ubwoko bumwe ahantu hamwe bari kumwe n'andi moko akaba ari bwo bibasirwa kubamaraho amatungo ukabica ukabadeporta ukabica ukongera ukabica abagore bo ku kivumu n'umusika bakabica bakabakuraho n'amabere bakabica bagakuraho n'ibiganza n'ibirenge umuntu wishe hanyuma ukamaraho umutungo n'inka z'abanyamurenge uretse imana n'isi n'abantu igikurikiraho nko ku murongo wa 4 bishobora kuba ari inka
zigashira ubu ngubu ko turatotaliza inka zirenga 134 n'izindi hanyuma hafi inka zirenga ziri hagati ya 60 na 100 ibihumbi ubwo turavuga ibihumbi hanyuma ukamara abo bantu hanyuma ukabatoranyamo bonyine mu bandi bantu bamara imyaka iyo ni jenoside noneho usubiye ku kibazo cyawe ngo kuki aribo batoranijwemo n'iki bari kuzira ijambo narikubwiye ibigaragara bimaze imyaka 60 zatangirijwe n'abamayimayi mu 1964 ubu ngubu noneho hariho n'abo ngabo nyine bari tubuze abarundi ariko iyo ureba ukareba n'amahanga abirimo amahanga rero noneho arashaka iki nk'uko warubajije kubera iki icya mbere niyo hari ahantu abanyamurenge batuye muri Kivu ahangaha dutuye muri teritwari ya Uvira na Mwenga na Fizi buriya nta bandi moko menshi abe Fizi n'Inyenga n'Uvira na Fwa abacu rero nibo bashobora kuba bagerageza ariko noneho aho hantu bwaho uko hasa nuko haremye ikibazo bizatera ikibazo hanyuma icya kabiri uretse biriya navuga za kera ubu hariho ushishoje uwanarije neza hariho na done y'ubutaka na done y'ubutunzi buri munsi y'ubutaka hariho n'amazi n'ibiti bigenda bikwapresiye amazi mu susoro irimo izahabu n'ibindi hanyuma rero na miye strategike iriya misozi miremire izo zose noneho babo bagashaka ngo bahakura abantu n'amahanga manini yaradutereranye yaradutanze yaraduhanye niba aricyo kinyamurenge cyiza cyangwa ikinyarwanda cyiza ahana abantu rero ni nk'uko niko umuntu yasobanura amagambo make impamvu noneho ya none yo kugira ngo bagerasine abantu babadeshine babarimbure banabahabakurira noneho babanze babanabareho ubutunzi n'ikindi umuntu yavuga gifatika urakoze cyane metere ku bisubizo ahangaha mu byo uvuze ndabaza ikibazo hari aho uvuze intambara zagiye zitangira kera uvuze nk'intambara ya Murere yatangiye mu 1964 ndetse na mbere yaho tugenda twumva abanyamurenge baje kwesitara muri iyo misozi miremire ukuntu bagiye barwana intambara n'intare bakazitsinda iyi ya Murere baza kuyitsinda uyu munsi wa none tukaba twibaza ikibazo cy'ukuntu abanyamurenge basa n'abarushijwe imbaraga cyane ugereranyije n'ibindi bihe bagiye banyuramo n'intambara bagiye barwana kuko urebye ubu nyine imurenge ni nk'aho hasambutse ku kigero cya 98 none ku ijana indondo yarasambutse bijomba yarasambutse icyo hagati cyarasambutse mibunda yarashize epfo irurenge nta munyamurenge ukigera ni ukuvuga ngo abanyamurenge basigaye ahantu habiri gusa ni abari mu Minembwe centre hakaba abari mu nkambi Mikenke hakaba n'abari za Rurambo byibuze hakisa bayabaye ukuntu uku gusa no gutsindwa guterwa n'iki cyabaye nagira ngo muri aho ngaho uvuze kongerereho na Bibogogo biracyarimo abantu b'abanyamurenge benshi hanyuma na Rurambo wayivuze hanyuma na Bijombo ariyo na Bijombo biracyarimo abantu no kuri Gatobwe no mu Rurambo aho muri ho plateau aho haracyari abantu icya kabiri ahubwo no kwibaza ahubwo Imana yo mu ijuru n'abanyamurenge b'umutima nta bundi bwoko bukoranirwa kuva ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4 2017 ngo bageze uno munsi turi kuvugana ku wa 4 tariki 25 nagira ngo z'ukwezi 2020 ngo babe babishoboye abantu b'ubwoko bumwe bukoranirwa n'abamayimayi b'amoko atatu bava mu moko atatu bashyigikiwe n'abo barundi
b'amagurupe arume atatu noneho bagashyiraho n'ingufu za FRDC ndetse mugabuga hanyuma na MONUSCO umuryango uhagarariye umuryango w'abibumbye iwacu mu Minembwe byagiye ugasa n'urebera n'amahanga akarebera nubwo igihugu n'abantu cyasambutse n'ariya madega yandi navuze mbere kandi iyo tuza tuvuga abantu bishwe tukirenga tugasa nk'aho hari ibindi ibikorwa remezo imihana ibindi byangirijwe tuza tubirenga amaso ndetse n'abakomeretse tugasa nk'aho ari ibintu byoroshye nari kubwiye rero nk'uko uvuze yego nibyo abantu bahuye n'ibibazo yego nibyo ni ubwa mbere kuva muri ziriya ntambara tuba twita iya murere muri 64 nubwo abantu bagize ikibazo gikomeye hakagenda nk'inka nyinshi hafi nk'ibihumbi 100 hagati ya 60 na 80 n'abantu bapfa benshi bakishwa benshi ariko ubu ngubu ngo byarenze urugero ariko nanone umuntu yavuga ko hamwe n'imbaraga z'Imana ko abanyamurenge ari abantu b'abagabo bihagazeho aho muri hose dore ku rugamba n'abandi muri Amerika muri Canada i Buraya mu Rwanda muri Kenya n'ahandi aho umuntu yavuga ko abanyamurenge ari abantu b'abagabo cyane. Urakoze Maître Bukuru. Nje mfite ikibazo kimwe urumva isi hari indirimbo isanzwe itera iyo bita ngo ni Never Again kandi ntekereza ko oni n'ibihugu bindi ku isi byose iyo ndirimbo bibiririmba kimwe ubona ari iki cyatumye cyane batererana abanyamurenge mu rwego rugeza iyo principe abantu benshi baza bita teori ntabwo iretse gukora gusa ubu ngubu no mu 1948 nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose abantu barimbuye abajuish iyo principe yabayeho ndagira ngo na societe de nation nyuma y'intambara y'isi yose ndagira ngo abantu baravuze ngo amakuba akabije yibasira ubwoko ntabwo azongera kubaho rero ibintu bya nasozi nari kuvuga mu kanya ko tuturanye mu Minembwe na MONUSCO iyo uri kumwe na MONUSCO uba uri kumwe ubusa n'umuntu uri muri Conseil de Sécurité des Nations Unies birahari iyo principe rero nari kuvuga nta muntu waziramira mu gihe amapuissance manini ndavuga nk'ibihugu byinshi bya hano muri Amerika nka Burayi nka France nka Belgique nyine yakoronije igihugu cyacu n'u Rwanda n'u Burundi nayo ifite ku ndugu zayo germe z'amajenoside agenda asimburana muri kano karere ni ukuvuga ngo abantu batereranywe iyo principe yo rwose nta gaciro bayiha mu gihe ibyo bihugu birebera rega bwana umunyamakuru nganire iyo Etats-Unis d'Amérique iyo puissance ya Etats-Unis d'Amérique ivuze ngo ibintu ntibizongere kuba ni nk'aka kanya zahita bireka kuba ariko nyine iyo principe ntabwo ikora kubera ko ubu ngubu turasa n'abantu badafite agaciro mu isi none ko dusa nyine n'abatereranwe kandi duteranwa n'isi yuzamura nk'ijwi gutyo sindi kukumva neza dusa n'abatereranywe n'isi ndetse na guverinoma yacu igasa nk'aho ibibera mu misozi miremire ya Minembwe itabireba ndetse n'amamedia yabo akaba atanga ishusho itariyo ntabwo guverinoma yacu ya nyakubahwa ya nyacubahiro Sylvestre Ilunga ntabwo isa naho bitayireba ntabwo ari nguko abantu bavuga guverinoma yacu kiratwihimburira ubwayo ikoresheje generale Mundos ikoresheje kapitene Kasereka ikoresheje generale Muhima
ikoresheje Colonel Katembo ikoresheje imbaraga zayo zose, ntabwo yayirebera, ntabwo yarangaye, ahubwo yadutereranye yihaye turimo. ubu rero ntiwabaza ngo kubera iki ngo ihayisa, ntabwo ihayisa ntihayirebera, kiraturimbura ubwayo. ya ahangaha uvuze ko guverinoma ya Kongo ari nako kuri, kuko abantu bagiye bapfa iri aho ngaho, abasivile bakirwanaho, ikigo cya gisirikare kiri aho ntibatabare, bihita bigaragaza neza ko leta ubwayo ariyo iri mu mutwe w'ubwo bwicanyi. Ikibazo umuntu igisirikare ntabwo kidatabara, ntabwo igisirikare kidatabara, igisirikare ko kiri kumwe na mayi na leta itabara na FNL na FORI tubimbura. ahangaha noneho nakwibaza ikibazo umuntu yahita yibaza cyangwa se twakubaza kugira ngo udusobanurire, ni ukuvuga ngo igisirikare cya Kongo twagiye tubyumva, hari aho bagiye birara mu mirima y'abaturage bakayisahura, noneho byarengaho bakagaba n'igitero ku baturage bakabica. Uyu munsi wa none abicwa n'ubwoko bumwe bw'abanyamurenge mu moko atuye Kongo, ndavuga muri Kivu, Sud Kivu, wenda hari n'ahakorwa ubwicanyi nka za Beni, ariko uyu munsi wa none ico gisirikare niyo leta ihaye bikora, dufitemo abanyamurenge b'abasirikare bo ku rwego rwo hejuru, dufitemo abanyamurenge muri guverinema. Ese bo niki badufasha cyangwa bafasha bene wabo muri iki kibazo kiriho gikorerwa ubwoko bwabo kandi birangajwe imbere na leta nabo bakorera? urakoze cyane kuri icyo kibazo. icya mbere reka tubaze tuvuge ko abasirikare bo ni abantu bitwa abapolitiki, ni abapolitiki, ahubwo imana niyenda tugira nuko banga kubohereza iwacu kutwiringurira, barabona ko yenda batabishobora, yenda batabikora, nako ntibabikora, niko ntekereza. ariko uretse kumenya ko abasirikare ari abapolitike badakora politike, ntabwo nsobanukiwe n'ibintu bya gisirikare cyane. naho rero abanyapolitike bacu bavuga ko bakorera leta, nizo barimo barakorera leta, kandi nibaze ko banavuye kuri iyo leta ibyo badufasha, ibyo badufasha. uri kunyumva bwana munyamakuru? Ndakumva cyane. ikintu cya mbere badufasha ni diplomasi. Diplomasi, abantu bafite statikiriya baba bakora diplomasi icecetse nyayo. icya kabiri badufasha ni ukubona inzego. icya gatatu aramadeklarasiyo mugenda mubona yaba afata abaturage, abanyagihugu b'abanyamurenge mu mugongo. ikindi bariya abantu bose bavuze bari b'abadeplase bari no mu minembwe n'abandi bari mu kangaratete, ni ababyeyi babo, ni abana babo, ura inkunga bagira ngo babone inyuma y'inama yabereye Kinshasa, hafashe delegasiyo y'abantu 5 niba nibuka neza cyangwa 6, bakagenda gufata abantu umugongo mu minembwe no kubahumuriza no kubereka ko bari kumwe nabo. biriya birafasha. umuntu umwe muri parlement y'abantu 500 bayivuyemo, ntabwo parlement yabwira igihanga. umuminisitiri umwe avuyemo minisitiri 67, ntabwo guverinoma yabwira igihanga. ahubwo rero nibaza impamvu, uri kunyumva nganira? Ndakumva cyane. nibaza impamvu tuba tuvuga umuntu umwe cyangwa umudepite umwe cyangwa tuvuga igice cya guverinoma. rero ndavuga guverinoma yose, parlement yose. dufite abadepite muri iki kivuga ko muri iki kivu nimba nibutse neza 32. wari wumva hari umudepite umwe wahariye w'umukivu wari wabonye cyo gusura abantu batoye mu minembwe tekaga. ahubwo dufite abadepite haba Sambya Fredi, haba Misare Mugomberwa, haba Bulakari, kuwahoze ari Kaliba, Kamurinda Rimba. dufite abadepite bafite amapropo bayo bashyigikiye
bashyigikiye ubwicanyi turi gukorerwa banabukora yego abantu bahoze ari minisitiri akabana dufite bitakwira bihonye jisite umuntu ufata mu nzu akabivuga ikinshasa agahamagaza abantu kuja kumara abantu mu buryo buno minembwe ahubwo yaba ni ukuvuga ngo nibaza impamvu tuza tugenda ku muntu umwe cyangwa umuntu umwe muri parlema muri guverinoma umuntu umwe tugasiga guverinoma yose amaherezo y'ibi bintu amankete azaba guverinoma yacu yose izagaba daso na chambre parlema na sena bizaza parlema izagawa imundana chambre kandi bose ariko tutarinze kuvuga ngo umuntu umwe waraba ngo dufite abantu bazima 9 kongo ifite abazima 1000 minisiteri ya defense niyo ihaye ikoresho ubwicanyi niyigenga FARDC minisiteri ya defense iri muri guverinoma aho ngaho niba hari muri rusange ariko tutariho tuvuga ngo umuntu umwe yavuyemo bari tuzadufasha aha wenda twari tugarutse ku bayobozi b'abanyamurenge kuko ari bo ubwicanyi ureba busa naho bwibasiye urebye abandi nyine ni muri aya moko bava atwica kandi n'ubundi ntibatwica badashigikiwe na leta niyo mpamvu twari dusa n'abibanze ku ruhare rw'abanyamurenge nk'abari kwicwa na bamwe mu bo bicarana mu biro bimwe bakora inama bakora n'ibindi hanyuma tukaba twakwibaza ese ubuvugizi turabibona nta n'icyo tubashinja kuko tubona amadeklarasiyo yabo nk'amadeklarasiyo ya ba Maître Nyarugabo ba Enoki Ruberangabo n'abandi barandika baravuga uza no gutangara iyo ubonye abadepite bagenzi babo iyo basubiza deklarasiyo zabo ubona ari intambara barimo bashigikiye ubwicanyi buriho bukorwa ariko tukibaza ngo ese ubushobozi bwabo bari abadepite bakomoka mu bwoko bw'abanyamurenge abayobozi ni hariya buba bugarukira nta yindi etape bashobora kugeramo mu buryo ubuvugizi bwabo bwatanga umusaruro mwiza kubwo guhagarika ubwicanyi ababyeyi ababo n'abana babo bari gukorerwa ubuvugizi bwabo bwa mbere ni wowe uba dukorera ubuvugizi bukomeye buhambaye buzagira icyo bukora bufite amajambo aboneye ubwo ni bwo buvugizi bwabo bwa mbere ubuvugizi bwabo bundi ubuvugizi bwa diplomasi ntabwo umuntu azasohoka muri biro ya Nations Unies wagende kuri radiyo kuko turi kuvugana mu mvuye muri Nations Unies nerekanye ikibazo natanze inyandiko izi nzandiko muza mubona abantu bashyira ahagaragara ndavuga ziganje ku giti cyanjye izo nshyira ahagaragara izo ndashyira ahagaragara ariko nazigenera abantu kandi nishubije ko cyangwa namenye ko zagezeyo izo tugashyira ahagaragara izo nyinshi cyane kurusha n'izo ngizi abantu bashyira ahagaragara rero ubuvugizi barabukora bwinshi bunini kandi ndagira ngo abantu ngo twakwifuza ko byaremanye aba umuntu umwe dufitemo avemo twaba tugize igihombo n'igihanga kinini kuko ntabwo umuntu uri muri konseye ya guverinoma umuntu uri muri za minisiteri aba ari mu gihugu hagati aba afite ikibando aba afite ikintu yishimikirije kinini rero ubwo ubuvugizi bw'abanyapolitike bwinshi ntabwo ari ubuvugizi bumeze nk'ubuvugizi bw'abantu bishanzuye ngo avuge ko yiriwe n'uko yagenze n'uwo babonanye n'uwageze icyo amubwira rero nimba tubaye tubona tutarashira kuva muri iyi myaka 3 tumenye ko habaye imbaraga kanini daboro z'abayobozi habaye gufite abantu mu buryo bunini abantu bose ntabwo banganya ubushobozi rero nicyo nakubwiraga ubuvugizi bwarabaye kandi bwabaye iminsi yose wabonye abantu bavugana n'abakongeresi bo muri leta zunze Amerika hari umumama wabonye ejo bundi wari kuri Amerika wabonye n'abandi nabo baba Washington bagasiba gukora n'abandi bari mu Bubiligi na hehe ubwo ni bwo buvugizi rero ubuvugizi bw'abantu bahaye barindirwa badafite abashigikiye ahubwo ikibazo bari kumbaza nganire
twese twibaza kuko tubura igihugu naki wari wabikomejeho ndagira tugitangira kuko twabuze umuryango munini n'ubu tubarizwamo kuko twabuze igihugu n'imwe kibazo ngo ariko bari abantu ko baraziki nicyo ngicyo kuko tubura igihugu mwinshi kivuga ngo se aba bantu n'abana turi kominote imwe turi abana ariko ibintu abagore bacu b'abagore bahaza kure ibintu abagore bacu bahaza kure ni ibintu wibaza ni ibintu nyine byariye amawudiyo yo bitakwira na wa muhutu wo muri afurika dusigaye nyabenda ubana n'amashira avuga ko ngomba gushira na wa muhutu kenyi n'abamasate rugazura pyeri n'abavende n'abafurero n'akakero kariba kumva ko mugomba bitakwira yabaye minisitiri yabaye depite avuga ikintu atakongera akavuga ntihagire ntakurikirana ibihugu imiryango imyafurikeni iri hehe perezida wa imyafurikeni ramafuza byazi ko turi kurimbura ku isoko rya imyafurikeni ya diabete ntibabizi imwe europeyeni ntibizi nk'uko wari yavuze haruguru no muri nord kivu naho hari ubwicanyi bukomeye rero kimwe n'abariya bahemba bicwa n'abanendu rimwe na rimwe ariko bitandukanye n'abantu ba bene n'ahereho ababisha ntabwo bazatora mu bwoko bumwe babishyira bose hamwe ibintu bikomeye crime contre l'humanité naho twebwe nk'uko babivuze turi amoko 10 mu karere ka sud na sud turi amoko 10 maze amoko atatu n'imihari itatu y'Uburundi na FARDC bose bagakorana ubwoko kandi kuva muri 64 kugeza none. Ya metere bukuru urakoze ukomoje kuri ico kibazo uragishubije kuko nico nendaga kubaza kuki tutabona igihugu kidutabara ibihugu bicecetse bose basa n'abatabona ibiri kubera iwacu bisa n'ibiri kubera mu nzikinze ariko ndumva rusa n'ubishubije uranyumva Allo metre ndabumva neza. Okay, noneho ndagaruka ku kibazo kirebana n'abasirikare bakomoka mu bwoko bw'abanyamurenge. Mu by'ukuri wabisobanuye neza kuko umusirikare ntagira ubwoko, umusirikare ni uwa leta, umusirikare akora gahunda zijanye n'igisirikare, ni ukumubwira ngo panda gari akayipanda. Ariko uyu munsi wa none nkibaza ngo nubwo igisirikare tuzi uko gikora ariko habayeho kubaho kuvuga ngo ubwoko bwawe buricwa ndetse bukicwa n'igisirikare kirya mukorera aho badeployinze niba ari batayo imwe wowe uri Equateur urwo ni urugero kurarinda abaturage dufite abana b'abanyamurenge b'abasirikare bahabagwa ku rugamba za Beni n'ahandi numvise nejo bundi President Kisekedi ariho abivuga kuko yasuye muri za kajorite nyinshi yasuye harimo abana b'abanyamurenge bahabarwanira abaturage za Beni. Ariko uyu munsi wa none igice cyabo niba bari batayo zibiri imwe bakayituma mu Minembwe niyo none ntibikiri ibanga ku mugaragaro yifatanya na Mayimayi na Red Tabara bakaja kurasa abaturage b'abanyamurenge. Ese aba basirikare ni ngombwa ko baguma gukorera iyo leta? Ikibazo natubishe neza wabazaga ko abasirikare bacu abasirikare bacu baguma kurebera ibiha bikorerwa iwabo bicwa na bagenzi babo b'abasirikare cyane barafayo munsi ya drapo y'igihugu nibo ikibazo rero narimbajije ni iki ni ukuvuga ngo aba basirikare bacu bo ntaco bakora naho babatumye ngavuga ngo aba basirikare bo ntaco bavuga kuko dufite bamwe bari no mu nzego zo hejuru byibuze bakabivuga mu rwego rwa gisirikare ko bagenzi babo b'abasirikare bari mu Minembwe bari kubicira abavyeyi. Buriya nakubwiye ko ibintu za gisirikare bisobanukira gake ariko rwose ndahamya nemye kandi shize amanga ko babikora ko babivuga niko gusa umuntu yasubiza amagambo makeya
ndabyumva wenda barabikora igihe nicyo kitaragera kandi wenda barakomeza. Hanyuma uyu munsi wa none abanyamurenge baratewe bahagurukiwe n'amoko baturanye ndetse n'imitwe iva mu mahanga nka za Red Tabara. Uyu munsi wa none dufite abanyamurenge bari muri Congo bakoze resistance, watangiye ndetse ubivuga ko twabyita n'ubutwari, gusa n'uhagurukiwe n'isi yose ariko ukihagararaho ukirwanaho mu gihe gishira imyaka irenga 2. Uyu munsi wa none dufite abanyamurenge bari hanze ya Congo, ibihugu duturanye, abari kure ndetse yewe n'abari mu migi isa n'ituje nka za Bukavu, Uvira, Kinshasa. Ese uruhare rw'umunyamurenge none muri izi ntambara dufite zitwugarije ni uruhe? Abakoze cyane cyane mu kibazo cyiza, uruhare rw'umunyamurenge none muri uru rugamba rutari intambara, twaje dukomeza kwita intambara. Hari urugamba rutandukanye intambara. Uyu munsi habaye imirwano ntabwo imirwano yose ntabwo ari intambara, imirwano yo kwihagarara no kwirwanaho. Uruhare rero uruhare uretse no kuruvuga, deja imyaka 3 ishize abantu barahagurutse hafi ya bose, ariko noneho uretse ubu turi mu bihe by'amage, isi yose irapfukamiriye kubera COVID-19. Ntabwo inyagambiriro abantu bafite uruhare rw'abanyamurenge icyo bagira ngo warumbaje icyo bakora. Yego, icyo bakora cya mbere twese ni uko mwebwe urubyiruko wafashe ingamba iyo media mukayikomeza, abandi igihe cyo gutarabuka kibonetse abantu bose bagahurira mu Minembwe, hanyuma no ku Ndondo. Erega n'umuntu uri Uvira, n'umuntu uri Bukavu, n'umuntu uri Kinshasa, n'umuntu uri Goma, rwose nyine ni frontiere gusa abari muzi imbere, ariko ntabari ruguru, ntabari ku muheto, ntabari ku bukiko, uretse ko gukorera ubwoko n'igihugu bidasaba ngo byanze bikunze ube ruguru. Rero uruhare rwacu ni ugutabara. Reba bariya abantu dufite kuri uriya mukikira wa Mikeke, bariya abagore, reba abantu abasaza b'imyaka 70 ko bararaswa, abagore b'abakecuru b'imyaka 90. Rero uruhare rwacu rwose ni diplomasi, ni media. Iyi ngiyi wayikoresha sensibilisation, mobilisation, finance. Hanyuma rero byuta zose ni ukumvikana no gushyira hamwe, ni ukureba ikiruta ikindi. Abantu birasa n'abaye bahimana anganira. Umwe navuga ngo ni jenoside, ubundi bavuga ngo ni conflit. Umwe navuga ngo ni guerre intercommunautaire, ubundi ngo ni guerre de Minembwe. Noneho abantu bakareba nyuma y'ibi bihe umuntu wayikomeza gutsimbarara ko ari intambara rero. Intambara rero ni abantu baba bafitemo responsabilité, ariko umuntu wawe wirwanaho abahaye akora legitime defense, nta na hamwe ahubwo yazahozwa, ahubwo yazakwishurwa, ahubwo yazahabwa indishi, ariko ntabwo yazahanwa. Ariko nitukomeza gutsimbarara ku ntambara tuzaba twayoze kabisa. Ikintu gikungu wenda tuja gusoza, ubwire hari ijambo ryo gusoza mfite, ariko tutarageraho ubumwe n'amakomisiyo n'abantu b'aba intellectuel kumenya n'iki dusaba n'iki dufasha. Hari abasaza bari muri Amerika nka Mudage Gracien, Faustin Serugo, nibo cyane nkunda kumva baza barigisha abantu, baza bavuga izo babonye kera. Nanditse kwandika agatabo gatoya vuga nk'izo abo bagabo bombi bambwiye. Naje kumva ejo bundi iminsi ishize mikeya numva Faustin Serugo bivuga ko namwanditse izo yabonye kubara kuri 66. Rero narivuze ngo abantu bakuze bakatubwira uko babigejeje kera, abafite imbaraga bose bagakora. Hanyuma cyane aba intellectuel hakabaho amakomisiyo, hakaba ibintu bahana umurongo, kandi mu bikuri ngo tubibuze gutyo twotangatanga, kandi abari kutwica. Kandi dufite amahirwe yuko ubwoko 10 duturanye ari muri Kongo, ukuyemo 3 yazaye ba Mayimayi,
turacyafite andi moko atandatu arindwi: abashi, abarega, abavira, abarundi, abagwari, ababuyu, ababangubangu. Abo bose ntabwo baraduhagurukira banze kutwica benshi. Ni ukuvuga ngo izo n'Imana bose baduhagurukiye ko ari 10, kuri twebwe twenyine ko ari 10, kaba ari akaga kanini. wenda ndakumva. Okay. Urakoze cyane, wenda tugana ku musozo hari ikibazo ndi bubaze, usibye ko turi buguhe n'akanya ugatanga rekomandasiyo y'iki kiganiro twagiranye. Ndabaza ikindi kibazo, ubundi ahantu hari kubera banabisobanuye neza n'abanyamurenge bagombye kubyumva ko iyi atari intambara ahubwo ari jenoside, umwanzi akareka kutuyobya kugira ngo tutavaho tubamwe ibice, bamwe bakabyumva mu buryo bumwe abandi bakabyumva mu buryo bumwe, ugasanga ubwacu n'imbaraga umwanzi akoresheje kugira ngo abe yadutandukanya, aho navuga ngo ni intambara wowe ukayita jenoside kubera ibivugwa na ba Kasereka n'abandi basa nawe. Ariko mu by'ukuri ikigaragara ni jenoside ifite umugambi wo kurandura umunyamurenge imurenge. Hanyuma icyo mbaza, ahantu hari ubwicanyi nk'ubu, yaba jenoside ndetse n'ahari ibibazo bito by'intambara, abantu iyo bari muri buriya buzima barasonza. N'uyu munsi niko bimeze mu Minembwe, ntibahinga, ntibahabarya. Ariko kuki nta muryango n'umwe twari twumva imiryango nka PAMU cyangwa indi itanga imfashanyo z'ibiryo yari yagoboka bariya abaturage bagorewe hariya? Taragera aho ngaho bantu reke kubwire ko abateguye kurimbura abanyamurenge, ababiteguye bo banateguye ukuntu bashobora kutugabanya, bashobora kudutandukanya, zagize n'amahirwe tugatandukana burundu. Nibyo bintu nakubwiye gusa nkaho abantu batarumva ngo bareke gusa n'abahimbana. Hanyuma rero wowe kuravuga umuryango PAMUSE, HCRC, Croix Rouge n'izigaragaza nayo ndagira ngo ivome. None se amahanga akomeye de puissance wari wumva Human Rights Watch ivuga ku bintu abanyamurenge bari guhura nazo? Wari wumva Amnesty International ibwira isi ati abantu hari ubwoko bwashize muri Congo? Wari wumva imiryango iharanira uburenganzira bw'umwana n'ubw'umugore ivuga ati abagore bagenzi bacu bashize? Perezida wa Assemblée Nationale ni umugore Jeannine Mapunda, ubwira ngo ntazi ibibera ruguru. Premier Ministre na Mukubwe Sylvestre Ilungu. None se PAMU ubwira ngo PAMU yahinga ruguru guverineri wa Teo atabishaka, ahubwo akagenda mu Minembwe agashinyagurira abanyamurenge, akabwira ko agiye kubohereza kugira ngo ni amatunda nimba arindwi y'umuceri cyangwa 13 haraye wumvisha yareze. Nuza wumva ko ahandi haba sida isanzwe ba Kongo cyangwa Kongo Central, guverinoma yose ikagenda, perezida akagenda. Wari wumva iwacu uretse kuva igihe cya Tango Ford, igihe cya Vital Kamere nka directeur de cabinet, igihe abajenerali 5 barara Minembwe bakahasiba, igihe umunyamabanga w'umuryango w'abibumbye de la Croix-Rouge de la Croix ndagira ngo yageze mu Minembwe, umunyamabanga w'ubirwana Chevin. Izo zose nyine zakorane, izo nizo zizabikorerwa abantu bafite impuhwe, zizabikorerwa abantu ba guverinoma ko abantu bayo bagize umwuzure, abantu bayo bari kwishwa. Naho iyo urumva yabikorera abantu yatanze ngo bashire. Okay, Metre Bukuru, ndagushimiye kubw'ikiganiro twagiranye, gusa twaguha umwanya mbere yuko dusoza ikiganiro cacu, rekomandasiyo nto watanga kuba gukurikiye kuri Minembwe TV. Ndavuga amajambo 3. Ijambo rya mbere, mpaye Paul ndemesheje abantu bose bacu uyu munsi wa none bari ku nkiko, ndemesheje mpaye Paul abantu bacu bose, imiryango yabuze abantu babo
bose kuva abanyamurenge babuze abantu bishyuwe abantu n'abadukishwa n'ababende n'abafurero ubu n'abanyinda kuva mu 1963 kugeza uyu munsi. hanyuma ndashimira abantu bose bari ku rugamba nyarugamba rwo ku nkiko, ariko nanone ndanashimira abasore Imana yaduhaye mukagira uyu muyoboro wa media, mukagira umuyoboro wo kumvikana wo gushyira kuri YouTube bitazashira. Ibi ni ibintu byiza birenze urugero. Mu gihe wowe uzumva amaradiyo mpuzamahanga avuga ibintu by'iwacu, hari amaradiyo makeya cyane ya hano mu karere, amaradiyo mpuzamahanga ni makeya. Ndashimira abantu rero bose, ndashimira abakora mu mitungo yabo bagatabara. ni twebwe ubu ni mwebwe ubundi abanyamurenge ni abantu b'abagabo nibo ahanini bashigikiye abantu bacu bari deplase mirembe atakigirika kuva isi yaremwa. ubu nibwo abana b'abanyamurenge barwaye bwaki, abagore ko barabyarira kubikikira, abagore ko barajya ibihuru n'urwondo, abagore ko baricirwa mu nkambi izungurutswe mu nkambi y'abadeplase mu mikeke izungurutswe n'amapozisiyo ya gisirikare na MONUSCO. hanyuma mu minembwe maze guharura inshuro 11 abamayimayi naragisabara na FRDC bakatembo n'abakitenge bagerageje gufata minembwe ngo barimbure n'akasigaye. rero abanyamurenge nibo bifashe en charge ayaba ari abari mu minembwe yaba n'abari mu mahanga. rero abantu nabo gushimirwa, ariko nyine dukomeze cyane dushikame, ntabwo tuzashira nta nubwo tuzava ruguru kugeza umunsi isi izashira cyangwa se Yesu akagaruka. urakoze cyane Metere Bukuru Ntwari ku kiganiro uhaye Minembwe TV. Yesu murakoze, twese hamwe duhorane Imana gakondo n'amahoro. Harakabaho Murenge mugira amahoro. Murakoze cyane.